Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, bugat ang akong dughan karon because mag-ulang nga nahibalo ako nga doon ako igagaw nga gipanaw na sa laing kalibutan, no? Pero dili tungod sa kabuhi, lain nga balatian. Akong ibalik karon ang unsaon pagwagtang sa kabuhi o lipong sulod sa 5 minutos tungod kay sayod ako nga daghan gihapon ang nangutana kanako bahin niya ng kabuhi, no? Kunya gikan na nga question ni anang kato akong video 3 years ago. So, ang akong ikuan lamang, no, nga bisan pag unsaon na to pagpaluag sa atong mga sinina, kay mo man to'y akong topic dito nga magpaluag yun ta sa sinina aron mawala ang kabuhi. Ang tema ni adto is lipong nga related sa kabuhi. Kaya ang kabuhi makalipong gina siya, no? Labi na kung madaghan na ang acid reflux, no? So, unsaon man kana? Adunay daghang mga pamaagi unsaon nga malikayan nato ang kabuhi, aron dili kita malipong, aron dili kita mag-upload ang atong mata, aron dili mag unsa pa na diha, no? So, una ni ana daghang kitag likayan mahitungod ni ana aron dili gid kita moabot ni ana nga balatian. Ang una ni ana kun mahimo prevention. Number 1, prevention. I-prevent natong atong kaugalingon nga dili gid ta moabot niyang mahina nga magkakabuhi kita. Pero sa akong observation sa ato ang lifestyle karon unya sa edad nato nga nagkadako mukuan gyud naagi kausaban ang ato ang labas, no? So ang dili kabuhiunon kaniadto kabuhiunon na karon, no? Daghan kaayo na ang complain nga pwede ko magsilbi anak kay maglain din ang akong tiyan, no? Dayon ang maayo anak na prevention dili gyud magpalabig kaon ni anang mga mantikaon, mga oily, mga halang, mga aslo, mga unsa pa diha, no? So mabalik-balik naman lang ni so mo gina siya ginadili ato ginang i-minimize dihang dapita. Dayon lain pa dili magpagutom. Kay magpagutom kita mo buga gid ang acid. Dili pud magpabusog, kay magpabusog kita mao gihapon, no? So bisag asana, so eat sparingly. Gagmay pero kanunay, no? So inana gid na mo gid atong buhaton aron dili kita mahitong pawak ni anang kabuhi gyud kay lisod na magid kay ng kabuhi, no? Kun kabuhi una ta magpanic attack ta, na anang nervousness, na anang heartburn, na anang abot basta kadili masabot, no? Dayon murag dili ta katulog, mo develop tag insomnia, sleepless nights, agi ni anang maglain mangud ang atong tiyan, no? So kung mao kini ang atong buhaton, dali ra gyud nga maka-overcome kita ni anang kabuhi. Ang una, disiplina sa kaon. Kinahanglan nga pamahaw paniudto panihapon. Dayon pag human ni ana kanang gamay lang gyud ang kanon, eat sparingly pero kanunay, no? Doon ako'y doktora nga amiga siya nga Lady Lo, sayon ra man ang kabuhi, magbalon kag bahaw. Dayon ma-action kag gutom, kaon dayon og bahaw. Pagkataon-taon imo nang pa kuanan og tubig, mga 3 ka ladok paghuman, mga 30 minutes ka ulisad kag usa ka bugon, then tubig. Hangtod nga dili gyud kana mahitabo nga gutmon kita. Dayon bland food ang kanon. Bland gani kato mga way lami. Kay kada mga way lami ganahan kaayo ang ato ang tiyan. Although ang ato ang dili ganahan ni anak, no? So atong palabihon ug unsay ganahan sa tong tiyan. Kay after all mo na siya end user, no? So mao kana ang atong buhaton. Dayon constant kanang water, no? We have to drink water 8 to 10 glasses a day, no? Mao kana siya. Dayon avoid sa gid anang mga soda, kanang mga citrus, tanan, no? Avoid ta ana anything nga dunay aslom or maka-trigger sa kabuhi, no? So ingon ana. Dayon pagkagabi na gikan kitang manihapon 3 hours pa ayha kita mukaon. Matulog, ayha matulog. Kung manihapon kitang 6 o'clock, 7, 8, 9 o'clock pa ta mo higda. Kung manihapon kitang 7 o'clock na pa sa mga 10 o'clock. No, basta kay 3 hours ang gap. Ngano, aron ang acid mo subside na, gamay, no? Kay kung inighuman na itong kaon mo, higda na yun kita, musaka ginang acid, ana. So di ta katulog kay ang kabuhi, ana niya mag-heartburn. Karang heartburn, I tell you, dili na siya see out. It's no joke, no?
makakuan gina siya, murag gitag magpanik dayon anak dahil kanang maglakaw-lakaw dayon. Dili nang magsigig lingkod at tubang sa TV, dili na siya advisable kung kabuhiunon kita. And then pag human ni ana, dili pwede nga mapiit ning ato ang buyon ni atong tiyan bitaw, dili pwede kan mukuan pud ang acid anak musaka paingon diri sa esophagus. Dayon pagkagabi ni ana ug matulog na kita after 3 hours, left side gid ang ato ang position ni ana. Left side because kanang physiology or anatomy ba na sa ato ang diri stomach, ang left side dili kay kasaka ang acid anak tungod anang nabita murag mo anak bitaw na siya mura og unsa na siya kaning sa ato ang diri ari bitong dapita. Kun right side diretso na siya, wala ya mo ikuan diha. So dali kon right side mag heartburn kita diha, ari kita sa left, no? So mao kana dayon ang ato ang ikalatulog alugnan 45 degrees elevated kana. Atong i-elevate ang atong ulo aron pud ang acid dili dayon makasaka, no? So mao kanang naa ang mga simple tips unsaon nga maulian kita sa atong kabuhi ug lipong. Kay kun dili kita kabuhion kanang lipong mawala gina siya. Although akong i-emphasize nga daghan kay cause sa lipong, pero ang akong drive dire kanang lipong nga dunay related sa kabuhi. Kaya dili kita kabuhion, walay lipong diha. Dili pod mag-upload ang atong tiyan, dili pod ta hubakon, dili ta ubhon, dili ta sipunon kay kanang acid per observation sa ako muhilabot ka na sa ato ang sinuses. Dayon sa atong lungs, mura tag hubakon nga wala tay hubak. So acid ay kana, no? Dayon matud pa pud sa mga pagtuon, usa po na siya sa makakos og bad breath, halitosis, no? Kanang naa dihang acid. Pero dili pud noon na siya facts. Kaya tungod kay daghan kay mga taong kabuhiunon nga dili pud bad breath, no? Oh, inaanak po. Pero usa na siya. And then kana bitang mag-igham-igham. inana apil na siya sa kamaldita sa acid or kabuhi, no? So mo kana kun aton nga nagtumanon dali ra gid mawala ang kabuhi, no? Dayon ni apa kanang emotion. Kinahanglan dili ta masuko, dili ta mabalaka, dili ta mahadlok kay ang atong tiyan anak murag gidayon og murag muhiyak, murag giduyan, no? Ingon anak na siya. Dili ta ma rattle dayon, no? Obserbahan bitaw nato nang para nang duna kitay speaking engagement, di ba? Mura dayon og dili maluna tong tiyan, magbalik-balik ta sa toilet kaduha, katulo, kaupat. So ingon ana na siya, no? So mao kana siya ang may tungod niya nang unsaon pagwagtang sa kabuhi og lipong sulod sa 5 minutos. So ingon ana lang na siya. Kay katugong ako sige kong ma-hospital, kay sige kong malipong, kay sige kong gikabuhi. Sa nasulbad na ang akong kabuhi, nawala na ang lipong, no? Nawala na. Nyagi tastasan ra tong akong mga sinina, pinaluag na gyud. Kung ang inyong size small, i-large na siya. Kung large, i-XL. Kung XL, XXL, no? Ang panty, underwear, kung naanat mo small, ipa-large na siya. Ang large pod, ipa-XL. Kung XL, double XL, bahala umaot at tanawon, dili ta sexy, basta ka di ta kabuhion. Mag-unsa man ang sexy, kahit nga di kabuhi, di ay ta, no? So, mao ka nang naano, uban ni ana. Ang makakos gud sa kabuhi, kaon, magutman, mabusog, kanang mga fatty, mga sobras mantika, makakabuhi gina siya. Kanang na ang mga shrimp, mga crabs, kanang seafoods, makakabuhi na siya. Kanang mga, unsa pa na diha, no? Makakabuhi pud na. So, magama ra kog lain nga video ana kung unsa gyud kaayoy makakabuhi. As of now, babay lang usa, no? Akong gibalik ang title unsaon pagwagtang sa kabuhi og lipong sulod sa 5 minutos, pero mga tips kadto akong gihatag aron di na kita kabuhion. So, have a good and godly day everyone, og salamat kaayo sa inyong pagtan-aw.